We have a 138 in progress. Reporting district, Division Plus, Master B. Prepare for launch in 3, 2, 1. Intambara zikoreshwamo intwaro muri Afurika mu kinyejana cya 20 zateje kubura ubuzima bukabije kw'abantu, isenyuka rya gahunda z'imibereho. Ku itariki ya 15 Mutarama 1970, Koloneli Ojukwu yahaye ubuyobozi bwa guverinoma ya Biafra Major General Philip Ofiong arangije ahunga igihugu n'umuryango we. Byatumye abantu bagera kuri miliyoni 2 bata ibyabo, naho ibihumbi n'ibihumbi bikahasiga ubuzima. Kuri iki kiganiro cy'amateka kuri China FM ni buri wa gatatu na buri wa gatandatu ku isaha y'isa sita z'amanywa. Intambara zikoreshwamo intwaro muri Afurika mu kinyejana cya 20 zateje kubura ubuzima bukabije kw'abantu, isenyuka rya gahunda z'imibereho n'ubukungu ndetse na serivisi z'ubuzima n'uburezi birangirika hirya no hino mu mugabane, kuva mu ntambara yo muri Nigeria kugeza mu ntambara yo muri Somalia. Aya makimbirane mu kinyejana cya 20 yasigiye abaturage ihungabana rikomeye ry'umubiri ndetse n'iryo mu mutwe, ryagize ingaruka mbi ku mitekerereze mu bihugu byinshi bya Afurika. Kugira ngo dusobanukirwe uburemere n'urugero rw'ihungabana byateye kandi mu rwego rwo gukumira ko bitazongera kubaho, abahanga mu by'amateka ya gisirikare n'abanyeshuri bagomba gutekereza ku ntambara 5 zikurikira n'amakimbirane byaranze Afurika mu kinyejana cya 20 nk'uko tubikesha urubuga rwa kaminuza ya Norwich. Iki ni ikiganiro cy'amateka kuri China FM kurikira online. Ndi Jean de Dieu Ishimwe. Uyu munsi ngiye kukubwira ku ntambara yabaye hagati y'abaturage muri Somalia mu 1991. Mu 1991 muri iki gihugu habaye ihererekwa ry'ubutegetsi ryakuyeho umunyagitugu Mohamed Said Barre. Impinduka mu butegetsi ryateje intambara y'abaturage mu myaka 20 isaga, ihitana abanyasomaliya bagera kuri miliyoni 1 kubera urugomo, inzara cyangwa indwara. Nyuma yo kuva mu butegetsi bwa Barre, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Somalia yacitsemo ibice bibiri bishingiye ku mashyaka abiri ataravugaga rumwe, ariyo Somalia National Movements mu majyaruguru na United Somalia Congress mu majyepfo. Igihugu cyasigaye nta guverinoma nkuru gifite, bituma ibihugu bimwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifunga imiryango ya ambasade zayo muri uwo mwaka. Umuryango w'abibumbye ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byagize uruhare mu makimbirane akomeye yabaye muri iki gihugu kuva mu 1992 kugeza mu 1995, aho byohereje ingabo n'ubutabazi gufasha. Amerika ariko yaje guhagarika uruhare rwayo muri iyi ntambara mu 1994 nyuma yo kubona nta mwanzuro ufatika uhari ndetse ibona ihahombera akayabo k'amafaranga. Umubare munini w'abantu iyi ntambara yahitanye nayo ubwayo ngo byashoboraga kwirindwa iyo habaho gutabara mbere, nk'uko wari umunyamabanga mukuru wa Loni Kofi Annan yabitangaje muri raporo yo mu 1999. Gusa ngo imirwano ikomeye hagati y'impande zitandukanye zari zihanganye mu gihugu zagiye zibangamira ibikorwa by'ubutabazi mu gihe cya Amerika muri Somalia. Ndagushimiye wowe twabanye. Iki ni ikiganiro cy'amateka kuri China FM. Tuzakugezaho byinshi bitandukanye. Ushobora no gutanga igitekerezo utubwira kimwe twazakuganirizaho muri iki kiganiro cy'amateka unyuze kuri page ya Facebook na China FM Rwanda, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp 0783 01884. Nge Jean de Dieu Ishimwe kugezagaho. Ndagushimiye.
intambara zikoreshwamo intwaro muri Afurika mu kinyejana cya 20 zateje kubura ubuzima gukabije kw'abantu, isenyuka rya gahunda z'imibereho. Ku itariki ya 15 Mutarama 1970, Koloneli Ojukwu yahaye ubuyobozi bwa guverinoma ya Biafra Major General Philip Ofiango arangije ahunga igihugu n'umuryango we. Byatumye abantu bagera kuri miliyoni 2 bata ibyabo, naho ibihumbi n'ibihumbi bikahasiga ubuzima. Kuri iki kiganiro cy'amateka kuri Chimay FM ni buri wa gatatu na buri wa gatandatu ku isaha y'isa sita z'amanywa.